Dobar dan svima. Pa evo, izuzetno nam je drago da je Ivica odlučio se doći u Cedevitu. Radi se o velikom talentu hrvatske košarke, prepoznao je Cedevitin rad našeg trenera koji nam je evo donio i bodove iz Turske i prepoznao je uvjete i kvalitetu kluba koji je ispred njega izložio jedan program kako bi to sve trebalo biti u budućnosti, napraviti sve da on završi ondje gdje bi on i htio biti. Znači, apsolutno ulazi u rotaciju za naš prvi tim što se tiče drugog dijela Eurolige i što se tiče hrvatskog prvenstva i kupa, tako da evo, stvarno smo zadovoljni što se na kraju između ostalih ponuda odlučio za Cedevitu, a to i u krajnjem slučaju pokazuje samo kontinuitet rada, a i našega zalaganja da danas sutra napravimo stvarno tim mladih odličnih igrača gdje možemo u Europi možda još i bolje kotirati. Prije svega izuzetno sam sretan i zadovoljan da ću imati mogućnost imati u ekipi takav potencijal kao što je Ivica. Pratim ga već dugo, znam koliko može i kada sam u utorak ujutro čuo od sportskog direktora da imamo šansu ga dovesti odmah, da je raskinuo ugovor s Cibonom, rekao sam, odmah smo se našli, dogovorili i izložili mu naš program i kažem, jako smo sretni što je prihvatio doći kod nas i smatram da nam može puno pomoći već sada, a da ne govorim koliko u budućnosti. Par rečenica možda treneru o kvalitetama Ivice kojeg si gledao u zadnje vrijeme, podosta sigurno. Ima puno kvaliteta, nešto trebamo raditi, to dizati još na viši nivo i uklopiti ga što prije u ekipu. Znamo svi kakav je, o kvalitetama će pričati on sam na terenu. Može reći. Ako bi ga mogli usporediti s nekim igračem hrvatskog ili strane, koje bi on visine mogao dositi? Pa, ono kako ga ja vidim, sigurno treba još puno raditi da toga dođe, međutim posjeća puno na Marc Gasola i vidim ga, mogu ga komparirati recimo s njim. Pa jako sam sretan i uzbuđen jer sam potpisao za Cedevitu. Trebalo mi je dosta da odlučim i bilo je teško pošto sam već dosta u Ciboni, ali kad sam pogledao, kad su mi trener i direktor Mamić predstavili program, bio sam jako zadovoljan i nije mi trebalo puno od konkurencije da izaberem Cedevitu i mislim da ću se ovdje najbolje razvijati i da su ovdje najbolji uvjeti za rad. I gledam na primjeru Nurkića koji je otišao u NBA i Bilana koji se razvio u jednog od najboljih centara Eurolige i mislim da će se ovdje pravilno razvijati. Ivica, već smo u ovih zadnjih dana malo i prokomentirali, dakle ti si raskinuo ugovor i menadžer je jučer objasnio o čemu se radilo, imao si više ponuda, odlučio si se, kao što si rekao, za to mišljenje najbolje. Pa odlučio sam se za trenutno najbolji klub u Hrvatskoj i sigurno jako dobar rad s mladim igračima i sad je sve ostalo na meni, trebam se dokazati i boriti za minute. Hvala lijepa Ivica. Ivica, pitanje, kako možda nije direktno za tebe, ali bio si bio Cibone svog vrijeme, kako Cibone ostavljaš ti? Pa Cibona trenutno nije u dobrom stanju. Ja se samo nadam da će se oni u budućnosti popraviti i to je vrlo važno za budućnost i hrvatske košarke i mogu im samo zaželiti svu sreću. Možete nam malo pojasniti situaciju s obzirom da ste zapravo i ranije mogao učio ovaj potez, dojam je ovako da je zapravo prosudio manjak nedostatak minutaža posebno. Pa da, nezadovoljan sam bio minutažom jer mi je na početku bilo obećano svašta su mi obećavali, a i svaku priliku koju sam dobio sam dobro iskoristio, bar
ja tako gledam da sam dobro iskoristio, ali u zadnje vrijeme nisam ništa igrao i uopće nije bilo veze s novcima i samo na račun zbog neisplate plaća sam mogao dobiti raskid ugovora. A glavni razlog odlaska je minutaža i status u ekipi. Pa, smatram da kad netko ne radi posao onako kako treba, najlakše je optužiti drugoga da bi prebacio, rekao bih, lopticu na neke druge stvari. Tu je stvarno sve bilo čisto iz razloga što mi smo kontaktirani u onom trenutku kad je Ivica raskinuo ugovor i sigurno da smo znali da smo u konkurenciji puno europskih klubova i da se borimo za igrača velikog talenta hrvatske košarke i nama je u cilju imati hrvatske košarkaše ovdje u Domu košarke. Ja samo mogu reći da mi je žao što je Jan Tišma 2002. godište iz Dubrave otišao u Real Madrid i smatram i našim porazom što nismo uspjeli takvog igrača ostaviti i sve one igrače koji su prije njega otišli u neke druge europske destinacije, a ne u CDVitu. Tako da jednostavno ovdje se poklopila i naša fenomenalna organizacija i odličan rad seniorske momčadi pod Veljkom i situacija da Ivica je bio nezadovoljan minutažom koju mi bez problema, vjerujem, ćemo mu, a i on će to svojim radom pokazati. Tako da sve druge situacije su bespredmetne i jednostavno to je samo skretanje i prebacivanje problema sa one najvažnije stvari, a to je da netko nije napravio ono što je po slovu ugovora trebao napraviti. Znate, dobro, a ovo uvijek ide pod folklor dan poslije, ali koliko stoji u stvari činjenica i istina, ima o tom istine da ste vi sa Zubcem razgovarali već mjesec i pol dana, u stvari da su pregovori direktno vođeni Cibonom i Cibonom već prije. Znači, sa Ivicom Zubcem i njegovim roditeljima apsolutno u zadnje vrijeme nije vođen razgovor, nego jedan neformalni razgovor prije 2,5 godine. Čisto iz razloga jer mi sve hrvatske talente i sve igrače koje smatramo da bi danas sutra mogli pojačati CDVitu sigurno gledamo kao i svi NBA klubovi, skautiramo, gledamo njihove mane, gledamo ono što bi trebalo popraviti i tako isto i Ivica bio pod našim povećalom. Ali niti jedan kontakt nismo imali sa njim i da bi ga slučajno nagovarali ili destabilizirali nekakav drugi klub. U krajnjem slučaju uz nas sa Cibonom samo imam SMS poruku gdje sam dobio od Ace Petrovića da bi oni na kraju godine razgovarali s nama u vezi prodaje Zubca, na koju sam odgovorio ok, čujemo se onda tada. Jednostavno sve stvari su se okrenule i ovaj raskid se ugovora dogodio u međuvremenu i mislim da smo samo napravili super stvar da smo jednog hrvatskog igrača ostavili u Hrvatskoj. Na kraju sezone. Molim? Na kraju sezone. Ivica ima pravo nastupa u kupu, jer nije za Cibonu igra je bio ozlijeđen. Da. Znači njegov debit će biti u kupu Hrvatske. 25. Pa mislim, mi sad očekujemo da HKS registrira Ivicu za CDVitu i onda Ivica može igrati drugi dio Eurolige, top 16 i može igrati kup i prvenstvo. Trener iz grupe CDVite. Da. Možeš li reći čega sam sastoji, s čime si najzadovoljniji? Što očekuješ? Pa najzadovoljniji sam nivom gdje igra se Euroliga, momčad je na visokom nivou i najvažnije su utakmice koje će igrati protiv vrlo jakih protivnika, individualan rad, jer već su poznati da centri se ovdje dobro razvijaju i vidim na primjeru Marka Rapovića isto, od kada je došao u CDVitu da je se samo digao svoju igru na veći nivo i tako očekujem da ću igrati. A jeste razgovarali o minutaži, s obzirom da si spomenuo da si bio između ostalog nezadovoljan i minutažom? Pa sigurno da smo razgovarali, ali to najviše ovisi o meni, o mom radu i kako ću reagirati na terenu i mislim ako budem dobro trenirao i dobro radio da će minute doći. Reci, s obzirom da si
tvoj menadžer na kraju rekao da si imao dvije ponudi ACB-a i Španjolske lige. Šta je sad tu kad si vagao, ne, presudilo? Da li nekakav komfor veći koji imaš kad ostaješ u Hrvatskoj, tamo ipak ideš u nepoznato avantura je, ili još nešto? Da, sigurno je tu trener poznam igrača i trenera i puno mi je lakše ostati u Hrvatskoj, a tamo sam išao nepoznato, ne znam kako bi trener tamo i igrači reagirali, prihvatili me, ali siguran sam da ću se ovdje razvijati na pravi način i da ću biti prihvaćen. Ivica, kad je već mikrofon kod tebe, pričao sam o tim opcijama izlaska u NBA ligu i spomenuo si sam Nurkića. Imaš li želju tako rano otići iz Hrvatske i tako rano u NBA, jer to je dosta težak put, ili bi bolje pričekao, možda najavio ako bi se draft prijavio eventualno ili... Pa sad ne neku, ne znam na koji ću se prijaviti, ali sigurno da planiram tu ostati i razvijati se i tek kad budem spreman za odlazak, onda ću otići. Ne treba, nikad nije dobro prerano otići. To znači da ovog ljeta ne bi išao do kraja? Pa sve ovisi kako se bude sezona razvijala, ali sigurno i kada se prijavio bio izabran da bi ostao